guys, and niabot na kita sa Robinson Iligan kanang traffic kayo takas kay ang traffic almost half hour ang traffic kay gaulan ko sa ulan, tapos ang nainaguban na nagbangga and naitabo na para mong lane dapat sa mong lane napadapin sa to ang nabanggaan dayon mo na ko sa traffic more sure guys, share ko lang kasi dinami guys. Ito yung salad na may litos at saka pino, yun ay fish sweet and sour tinola. Kumain na siya. Ayan, that's it guys. Sige. Ito ang nangyari guys, bubos na lahat, walang tinira na Fish in the car, and the hat, and the pen, and the flower that it's called. I got a fish, I have a hat, I have a head. That is you, this friend. Nothing is impossible to you. My eyes are open. Don't hold the broken. I live in my heart. Nothing is impossible to you. I can do anything. Don't hold the broken. I live in my heart. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all that. Because you give me strength. Nothing is impossible. What's that? Ah, Is it a crayon? it's a clay. Dilimat, what will you say? Thank you. Thank you Thank you, Mama. sa ate. Thank you, Auntie. Ate, Thank you, Auntie Jelly. ate, Thank you, Auntie Christy. ate. Thank you, Auntie Janet. You're welcome, Ate Princess. Color na pod. Ako, open ba? Tara. Ako sila. Mikay sila. Di magitan og. May rolling pin. Buta ng scissors, matusok ka. Ay, nakita isa. What's that? What's that? What's that, Ate Princess? Don't mix it, okay? Okay, promise? Okay. This one, this is your sketch board. You can draw this, okay? You can make your drawing there. Sige na. Dili mix, ha? Oh. Promise? Look at me. Pink. Ah? Promise? Oh. Promise? Oh. See. Promise. Okay. Where's the wheeler? Are you happy? That's a wheeler. Happy dili. Happy. That's a wheeler. What about me, Ate Princess? Where's the ruler? Ruling pin. Sa likod ni Mate. This one. Ano tayo gagamit yung mga print-print kung wala na siya kuan? Hi guys, and we're here in Vintech and magpaayo mi laptop. Then if ever nga maayo guys, i-share ko sa inyo kung diyon sa nila pagayo. Kaya na ay ingon nila nga motherboard pero dili motherboard. Okay? Sa device na ginagamit guys. Check it siya guys, charge niya ang iyak. Nasa camera guys.
May device kasi silang ginagamit guys para ma-detect yung sira ng laptop or yung motherboard, specific na device na ginagamit nila. Makipaglaw na. Nakipaglaw, magamay klaw. Pati yung stingan dyan. Ito ka pa. As you can visit here in Ventec, dapit sila sa Dilecta na new dapit rin na ay Unitap diri sa Iligan City, and repair sila guys any kind of electronics na binagid sa laptop, computer, TV nga LED. Yan, pwede mo mag-visit there guys and nangitaan sila. Nice kayo. Makita ang location guys kay kani is Unitap, kaning blue dayon Latinos, Delicta, then imo na din ilahang paan din. Mo na ni ilahang store. Kaya guys, maayo po sila sa piso net guys na. Pwede mo mag-visit sa ilahang Facebook page. Ako ibutang Guys, ang ilang offices at bang sa Delicta, Latinos, Unitap, kilit sa Unitap, then nakita na Aventec, Computer Parts and Services. Muayos sila og laptop, LED na TV dayon, Xbox. And cafe. So, mag-order sa taha kay gigutom si Papa. So, karon kay manami nagpaay nara ang kanang sana Ventec. Dami nagpaayo guys dara. Dali ra matuturan sa kaibigan ko. Is mo ni amo ang kuan kani siya 4 season bigis. Dayon kani siya water chicken. So, mura na siya din rice na ni Papa. Siya rin mag-rice. Kanag ang fries at saka itong sandwich chicken. Kain tayo guys. Guys, mga tumi sa Unitap kaya namin paliton ng stocking and other pa. Kaya gusto ko minati krin na papalit ko stocking niya. So, banda sa Unitap at bang round po sila. Namin din sa Unitap ang namalit na sa kitchenware kaya wala na may baso, mga tasa o mga unsa pa diri mga inik-inik. Ako ra ni i-hold on niya ha. Naramin rin sa Unitap. See you sa balaon niya pag hold. Okay, namin na rin sa Unitap. Yan, namili siya o namili si Papa sa kutsara, then nagwalit ni o tasa, kawa na may tasa o. Cute kila matasa tapos barato ra. Kanang ilang spoon guys, mo ning gigamit mo sa Latinos ganina. Kanang duha. Ang pukol. Baga kay siya tag 100 ang 6 pieces pa na. 110 ang 6 pieces. Bisi ka buok. Nagkuha mi og 12 ka buok. Ang tinidor di ka makuha. Ikaw man titinidor. Guys, na namis balay. Abot na be. Oh. Ako mo ibalik. Namis balay. Pili namin guys yan. Dove clear. Itong bagong spoon. Yan. 6 pieces each. Tapos ito, kahoy na sandok. Yan. Tapos ito. Mura lang to guys. Yan. Tapos makapal siya. Tapos tatlong ganito. Ang ganito. Yan. Tapos nagaya ng rice. Yan. Ang isda. Tumbler na butters, coffee, yan. Thai, table Thai, milk, mga baso, yan. Ito yung sinasabi ko na cute. May orange, may pink, may peach, may brown, yan. May white na coated green, white, white, maroon, or red. Ayun, ito. Dalawa lang ang binili yan. Yan na lang. Sige. Tapos guys, i-end ko na tong vlog na today kasi matutulog na ako. Antok na ako. Pauwi lang namin sa bahay. God bless. Bye. Bye.